jani sebab dekat di pasisi hitung ngalang mekecok. Nah, ento penyune pura dicang bahan malu ngatan dicang kiat. Nah, yang kita rasi bane dicang setuju. Itu ingat ngelekat di carang kayune ngatan dicap nampah penyu sebab ragat lantas nyate aja kau dah dua. Sabilang labang akate abana menek ban iluto tapi telah satene penekango memunyi imacan tuh jadi kamu tunang satene jalan ini ama barang-barang tuh bacang sok. Nah aturan malu tekan dewan kayune tuh ngal-ngal menek iya nyetete di bungkil kayune nek kinyuk-kinyuk mama sate nanti yang ngajar minggu kan bisa mas penu marana